حمدا سنا تعريف حق بني وذكيرتي وانت معنا الله سبحانه وتعالى එකලාගේ එම්මෙහා ඉන්සානුන් මුෆද්දව ඉන්සානුන්ටක තෆාත් එකී මඛ්ලූකාත් ලබ්වා එතකිති කියමන් කොද්දෙවි මන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එකලාගේ වනි ඉන්සානුන්න විශ්නුමට්ටක බුද්ධි දෙවා adi heonuba wakikot devumantaka rasulunna nabiyyum fanuwa faitta bawa labwa insanunna ekalage russawa fawa shari'i devvi rabbul alamin emmeha hamde muri ekalage صلوات سلام لكم لدعاء قرني عالم تك رحمتك كمغا ما الله فنوفي نبي محمد صلى الله عليه وسلم کے اچھا ادي එකලෙක් ෆානුගේ ආලුන්නා අස්හාබ් බේකලුම් වෙස් සලවාතුගා ශාමිල් කුරා السلام عليكم ورحمة الله وبركاته میرے اڑمنگ می درسکی می امام نووی کے 40 حدیث کے درس ایگو تو میرے اڑنا می حوالے فاوا حدیث کی 12 حدیث اس سلسلہ کے 12 حدیث اے حدیث کی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بیان امام ترمذی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرب کمگا امام ترمذی روانی من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی میں حدیث بس فلوگے معنی මීහාගේ ඉස්ලාම් කමුගේ රිවෙති සිෆතවගේ තෙරේග රිවෙති කමුගේ තෙරේග ඉස්ලාම් කම් ෆොරිහමෝමුගේ තෙරේග හිමනේ කමකේ එමීහක නොබෙහෙ එමීහක නුකුලේ කම්කම නොබෙහි දුකොල්ලු මින් හුස්නි ඉස්ලාමිල් මර්යි තර්කුහු මා ලා යනි මේ හදීස් ಗೆ ರಿವಾವೆಗೆ ಗೊತಾಮೆದು ಇಲ್ಮರಿಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಫವೇಬ ಅಳುಮೆನ್ನ ಎಗೆ ಹದೀಸೆ ಅಳುಮೆನ್ನ ಹಮೆಯ ರಿವಾವೆಗೆ ನವಮುಗ ವರಗಿನ ಮಗುತ ಎಬ ಹುರಿಕ ಅದೇ ಮಗುತ ಕಿ ಕೊಂ ಗೊತಕುಂ ಅನ್ನ ಮಗುತಕ್ಕೆ ಕಂ ಇಲ್ಮರಿಂ ಚೆಕ್ಕುರವ್ವ ಎ ಕಂತತ್ತ ವನಿ ಬಯಾನ್ ಕೊದ್ದೆವ್ವ ಎಗುತುಂ ಮಿ ಹದೀಸ್ ಅಬೂ ಹುರೈರಾ ಗೆ ಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವೆಗೆನ್ ಅನ್ನ ಮಗ ವೊರೆ ಹುಸೇನ್ ಬುನ್ ಅಲಿ ಗೆ ಕಿಬಾನ್ ರಿವಾವೆಗೆನ್ ಅನ್ನ ಮಗು ರಗಳು ಕಮುಗ ಮುಹದ್ದಿಸುಂಗೆ ಫುನ್ನಾಬುಸ್ ಬೇ ಫುಲಂ ಬನಿ ವಿದಾಳು ಕೊಮ್ಮೆ ಕುಸ್ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕೆ ಮಾನೆಯಾ ಬೆಹೆಗತುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ಆಯಿರು ಅದು ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಕಮಾ ಬೆಹೆಗತುಂ ವಾಹಕ ದಕ್ಕಾಲ ಆಯಿರು ಮಿ ಹದೀಸ್ ಕಿ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಹದೀಸ್ ಖಾಸಕ ಇಸ್ಲಾಮುಂಗೆ ಸುಲೂಕಹ ಅಖ್ಲಾಗಿಯತ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಹದೀಸ್ ಪುಳು ತೆರೆಗ ಇಮೆನೆ ಹದೀಸ್ ಕಮ್ಗ ಇಲ್ಮರಿ ಬಿದಾಳಫನಿ ಅದಬ್ ವೆರಿ ಕಮ್ಗ ಖುಲಾಸಾ ಜಮಾವೆಗೆಂಬ ಹತರು ಹದೀಸೆ ಬಯಾನ್ ಕುರವಾಫ ಇಲ್ಮರಿಂಗೆ ಬವೆ ಇನ್ಸಾನಿಗೆ ಅದಬ್ ವೆರಿ ಕಮ ಇನ್ಸಾನಿಗೆ ಸುಲೂಕ್ ಇನ್ಸಾನಿಗೆ ನಫ್ಸು ತಹಜೀಬ್ ಕುರುಮಗೆ ಖುಲಾಸಾ ಅಖ್ಲಾಗಿ ಮಿಂಗಡು ಬಯಾನ್ ಕುರುಮಗೆ ಹದೀಸ್ ತಂ ಹತರು ಹದೀಸ್ ಕ ಜಮಾವೆಗೆ ಬಾಯಿರುಗ ಏಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಮುಹಿಮ್ಮು ಬಸ್ಫುಳಕಿ ಮಿ ಬಸ್ಫುಳಕಂ ei timaya nobehe kantattaka nobehi dukollu ei salametterikam bodu gotekkamuga
hadis bas furtakun ingen dani haw mi hadis ke maanaga sahihul bukhari ga riwayegen ba ehin hadisen e baade nota miya gulum hori hadise ei rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurabwa fa bi basfur man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut Allah akhirat duhan imam wa miha kamuga wani nama ena dulung heo bahebbunash nuniya hanuhime nukunnash tima dulun nikunnani heo bahekkan emihaka kahawar wa halatuga ebas tukollambi efada halate kahawar nuaha hindekka nota ebahaki e maqamuga bunun ekashige nuwa bahekkamuga nota ebas ei Allah nurussawa bahekkamuga nota muslimegge hagguga bunan ekashige nuwa kala bahekkamuga wani nama ebahum ekkibawe ena hanuhimenu hurum eni assalamat terikam bodu mutaki ebima mi hadis ke muhimukan alhuna menna migotum eba engende den timaya nobehe kantatta nobehum adi nobehi dukollume bunima mi hadisum ge anek koluge maana ya balala fiya timaya gulum muda tima behen jehe timage masul verikamuge dahugawa kantatta tima zimma naga ekama samalu mi hadisum kama ilmari nangawafu ehmima hinga balalama alugunmenge komme mihegge gulumhuri kantatta ki nota timaya behene kantatta ki kobatoya adi nubehe kantatta ki kobato deenuga ekan angawafu ati kihinetto balala mi kan khandeluma ki mi evves halegga timage amilla komme mihegge amilla visnumuge macca nimmanjehe kamenno evves mihegge amilla nafsuge nota emihegge amilla maslahat nota emihegge amilla zaatuge manfa nota emihega gulumhuri gota timaya nobehe kantattaki kobakan al timaya behenje kantattaki kobakan kadelumaki ei sharui mingadenno sharui mingadaki deenuga angawafa ebave tafsil ko emihegge masuliyat deenuga angawafa be emihaka bulunguri kantatta emihiku zimmana ganje kantatta ekantattaka emihiku samaluwanje enu kantattakum ena jeheni ekiba ade islam kamuge eki darajataka balala iruga islam kamuge beve tafatu darajata rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qurba fani al iman bid'u wa 60 aw 70 shu'ba iman kam nota islam kam ebave haddiha nota fastoras eta bayaka behige darajataka ngai egiterege emme mati daraja evureda emmedahu daraja mi huniha darajiya kiyus iman kamuge terege himene kantot emi eki mihun eki minbara darajatahuga tibeni emihegge amalta binawegenda botuge mancha emihegge hituge ikhlas terikama emihegge nafsu tahzib kurumuge mancha I Allah ge hazratuge emihage daraja behentige daani nota ikhtiyar wegen dan ehem bima miha ge barhagen ba kantattaka balala fiya ekanka munnani emiyaku ekamuge teriya bannani to nota wannani to emiyaku ekam qurani to nota nukurani to muhimmo ma nomuge mancha tafatu darajati kurum muhimmo wa kantattauge darajata ebahuri ege terega wajib wa kantatta insanaka nota muslimaka Allah angawafwa kantattaw giterega nota quran jehe baawriwan jehe kantattaw giterega bahuri darajatake ege terega wajib daraja emme mati daraja e Allah amuru kurafwa daraja den evur tankole tini darajenge baade ei
amur kurawwafa nuwata ya bar walwafa daraja hen namis wajiba hame nufura ay mustahab rangalo ekam kurmun warak gina dharmaya sawab huri ekam madaha Allah subhanahu wa ta'ala ya ekala nabiyya dibigen dafada den daraja efo demmiyannani evre tankole tiri daraja ay hudda minbar eves muslimakan hudda minbaruge terege sebhuri baykantattan e gina kurima gellum muri kantat anebba kantat e madu kurima gellum muri kantat ehma ekantatta balance wegen nuata alaki gendani emihi ge halata iman kamaga baccha hamegutan muslimakun nukuran jehe ena nuwannan jehe kantatta besse bahuri ege darajatake ege terega emme mati darajaka menne haram daraja ekkuta kabsena ekam giteriya nuwanna den e vure tankole kaari daraja nota dahukum hunna daraja ei makruh daraja emima ekantatta algon men balalan je sharui vingano kobato algon men mikamuga baari wajhe kantatta ki ei khalis dini kamevias adi dunyavi muamalat utere himene kama bismi horiha kama ki Allah subhanahu wa ta'ala ekala ge dinuga nabiyyu ko meduri ko algon men angwade pafa usul ta kandalwa usul ta bayan ko dewa meveni chekyoma meveni chenukema meveni kame kuruma meveni kame nukuruma meveni gotaka aluma meveni gotaka noluma meveni bayan ko dewa ehem bima miga sharui gawaida ki koba sharui gawaida ki insanaka mota muslim mujtama ka faida bodu dunyavi gotum bias adi akhiratu gotum bias faida bodu gellum kuda kantatta ei amaz kuran che kantatta ek zat gelluma faida kadalani Allah subhanahu wa ta'ala ei tima amille kadala chenno gelluma faida kadalani Allah subhanahu wa ta'ala meveni kamen kurima gellum waanekam ya bannawa hinga Allah subhanahu wa ta'ala kirit qur'anuga wani waragina kantatta insanuna haram kodeba haram kurama ege terega insanum beenum kuramum eruga dia muslimun no mihum mujtama terega eruga adaka da hifaf kurikamen bangura mastuwata kitiga ada islam din amafo madmadu e ade durukuramun emme fahuge stage ki ra haram kura adi ranuge emme muamalat Allah subhanahu wa ta'ala haram kura e gotam Allah subhanahu wa ta'ala kirit Qur'an haram kurawwa wa kam muslimun bayan ko dini ma se miyunge bone mige sabon iktisadi faida bibe emiyunnakan haqiqatu ko nege Allah subhanahu wa ta'ala ekam bayan ko debwa fe ekam Qur'an ge ote angawa egen iktisadi faida ke waanaka e faida ka eku evur gellum bodu mujtama ra di insana ke nafsa gellum bodu wima Allah ihram karo ehma algon men ge dannanje algon men ecchi ragalu ba kiroge mingan ei ki timage amilla maslahate noka ragalu noba kiroge mingana ki Allah subhanahu wa ta'ala ekame ragalu kottevum adi Allah subhanahu wa ta'ala ekame nobakama kandedu emiga wara boda visnan jehene bay mihunna kamakan amuru kurawuni manota kamakan nahi kurim nati timanne a behe kamen none alon me mihar mi mirege mi hadis ka miyannani nobehe kantattaka nobehe timaya gulun nei nota nobehem bi kantattaka nobehe egotuge matin timanne ka muhimmen no misalakan islami mujtamaga bayakumi hun juwa kule masakke kurani koba mas algon mennaka ekamaka behe kamennati algon mennaka ndugulen nukure wiya
mi mujtama islami mujtama ge ebave haggutake islamun ge ebave haggutake rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis kurawah ve kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi sahih al-bukhari ya muslim riwayat kurawah mi hadis ka mi bayan kurawani tiyabami kore komme miheki mas'ul wala miheki suwal wevene miheki emihege daruga belehettun terikamuge daruga wa miistakunna kantattaka behegotun suwal kurave kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati egotu al imam ra'in wa mas'ulun an ra'iyati hakim not verimiha ena ki verimihi ena ya ena ge ra'iyatun namedu Allah subhanahu wa ta'ala suwal kurava එමි මහාකිමායක් වෙස්සෙබවේ ඉස්ලාමී ගෞමික මස්ඌලියත්තක ඒ මස්ඌලියත්තකුන් රෙකිගෙන් ඒ තිමායා නොබෙහෙ කමෙක්කමුග හෙදිගෙන නොෙන් පුරවේ ඉස්ලාමී මුජ්තමයක ඉස්ලාමී දවලතෙක් හැසිරියතුන් ඉස්ලාමුන්න ෆාදා හොරි කංකම් හොදාගතුමා ඉස්ලාමුන්න ගෙල්ලුම් හොරි කන්තත්තකුන් ඒ මුජ්තමාතන් එක්කිබා කරුම් ඒ हाकिमाग मच्चा वाजिब गेम्बा लाजिम गेम्बा का एकमकुम एना बरिये नोरे ehbima algon men komme mihege mas'uliyat ebajhe samal wa isnana hama egota mas'uliyat komme fardege mas'uliyat em muslimak anem muslimege mas'uliyat mamba fanna darifula deterega kuranje muamala adi dema firinge detere kuranje muamala de muslimun en muslimak anem muslimege terega gengulen jehe aadakat mi emmeha kattatta ki mas'uliyat emme furutta maalun menge mas'uliyat balala fiya heddevi faratuge macca alun menge mas'uliyat boduwegen dani alun men ekalaange ekkawanta kuruma ekalaange ya sharik nukuruma ekalaange kiyamanterikan ada kuruma ekalaange niyaya ruhi galaya ekalaange niya kurwa niyaya ruhi ekalaange shukr ada kuruma ekalaange zikr kurum ei alun menge mas'uliyat takuterega imene hama egutta tauba ma istighfar kurma faafus umage dua kurum ei allah lobe odigannawa kame adi ei alun menge mas'uliyat alun men amilla nafsu salame kurmantaka kurinje kam hama egutta kirit qur'ana me alun menge mas'uliyat enge bave nabiyya sallallahu alaihi wasallam ya me alun menge mas'uliyat bave alun menge deena me alun menge mas'ul eba ve alun menge ba visnje mamba fanna medu adi hama ya eko alun menge avattelinna medu rahmattelinna medu muslim ahunna medu islam dinu ko wani bayan muslim ahunge terega hama ekani insanun nun geto jinninge ahunna behe gotum bes rasulullah sallallahu alaihi wasallam wani irshad debaf tibam istinja kura iruga kahin istinja nokura ei tibam hunge ahu jinninge kana emmi maalun menna tafad ekigi kantatta eba huri diinuga angawafa e alun menge mujtamauga himene alun menna gulum huri alun men ekamuge terega bæveri vaanjehe kantatta diinuge kantatta muslim me ekak wanikauge haqqa balala enuga hadis kurawafani haqqul muslim al muslim sittu hakamike muslima gale muslima komme ada koddenje ege terega bave nasihatakam edijjiya nasihatinu dawataka gwala fiya edawataka ijab dinu adi kibissen alafa hamdu
خفكما ونينما هي دعاء وارد وجنبا دعاء الحمد لله يرحمك الله يهديكم الله ويصلح بالكم دعاء بدل كرون ابوي هم يغت بليوجكما ونينما اينا زيارتكو ايناගේ بني حالة دعاءكم هدو هي دعاء كرو ادي هيبردي هدو دين هما ماروجنما جنازة بيوري فدا كنتتكي مسلمون ابيكو انبيكا خودن جه حقوتو گتريگا ادي منووا فوا حقوتو گتريگي منيكم نفس هريگدا مدو ابهوري تفاد حقوتا اس مجتمع مدو ارغون من ابيكو انبيكو مجلس قرار مجلس مدو ابهوري دمفيرين එකකු අනෙක්කා මෙද බොහරි ගාත්තිමාග මිහුන්නා මෙද බොහරි මිහිගොස් වරක් කිනා හක්කුත බයන් කරපා එම් දීනුක මි අංගවාෆා කන්තත්ත කුරුමකී ඒ අල්ගොන් මෙන්නා නොබෙහෙ කන්තත්ත කෙන්නෝ ඒ අල්ගොන් මෙන් බෙහින් ජෙහෙ අල්ගොන් මෙන්නා ලාසිම් කුරු අල්ගොන් මෙන් මස්ූලියතු කිතරේ හිමෙනක අමෙගත අමර මාරූෆ් ඉංගුමා මුන්කරා මනාකුරු එමීහෙක්ගේ zimma එලේ මින්වරකු مسؤول වෙරින් නොත බාර්ග අහලු වෙරින් බාර්ග බේනුම් කුරා ෆදා ආම් මුස්ලිමුන් එබ්බේ කනෙබ්බේ කන නසෙහෙච්චරි වෙ නොබෑකම කුරඤ්ඤා එකම සලාම කුරම මසෙක් කුරා ඒ එබීක බෙහෙපත් දෙන් මුරි මි හදීස් කමිවා නුබෙහෙ කන්තත්ත කි කොබෑ ඒ බලා නුබෙහෙ කන්තත්ත කි කොබෑ තෝ බලාලා කම බණී නවා komme dairaye gos fennane emihaka nobehe kantattake ekankam miha ekkiba umima enage iman kama ves salamat terikam boduwan adi aam mujtama ves salamat terikam allah hamid misalaka allah ge hakutaka me alwon menna eburi kantattika andwa adi bay kantatta neburi ekalage kurawwa fawa kantattaka me alwon menna mehu nek kantatta එකංකමා මෙද යතිරාස් කො එකංකමා මෙද ෆාඩුකියා වික්කියා එදමකී අරවණ මෙගේ හක්කේ නෝ අරවණ මෙගේ මස්ූලියතෙන් නෝ අරවණ මෙගේ එකශීකම් බාකරේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා උඩතකා බින්තන් හදුවුන් හෙද්දවි කම බයන් කරවා ෆනිකෝ මීකු සුවාල් කරා මේ සුවාල් කුෆාන් කීපේ හදුවුන් ෆෙත් එවර මදුන් කුෆතෝ මීනෝ नोनी एवर गिनाम किबे नोफित निबावतु के बाय सवाल पूरे बाय मियो हमें गुतम हम एकला के कोरवा कंतत का में बाय मियो सवाल का मियनि का हराम कुरे बिकीबे तो मियनि का मुद्द कुरे बिकीबे तो हकीकत का मिसवाल था कि एमी का गुलुम मुरि कंतत के नो एमी हितु का हकीम वत फराक कमा ओगावत वन फराक कमा එකලාගේ ප්‍රෝගාවත් වෙරි ෆරාත ගෙමියක නුවානකම් හිතුක කඩාලා නිගිෆවා නම එමියක එකක්කම මෙහෙගතු සුවාලි මුස්කුරා අධිපද කන්තත්තක බෙහෙගු තිමාය නොබෙහෙගතු කුරන් නුජෙහෙ සුවාල්ත කුරුමුසබු ලිබිෆා ගෙල්ලු මරුල්මෙන් තානීරු ෆෙනිගෙන් බදේ නිකම් බලාලමා හිඟ ආදම් අලයිහිස් සලාම් මරුල්මෙන් උරියා ඉන්සානුගේ බප්පා ෆුළු ගේ හාදසා आदम अलैहिस्सलाम स्वर्गे लेवुमफ़ौ अल्लाह सुब्हानहु व तआला अंगवनि मिवेनि गहकुम फरिन नुकुळवाश एवगुतु शैताना वस्वास्ति ए गहुम फरिन नुकुळवुमा इंगेवी कोंकाल मोळ हिकुमतेक्कन एगेतो ए गहकी कोंकाल मुहिमु गहेक्कन एगेतो ए गहुम फरीक कुळु सव मीहा मलायकतकन बदलुवे ए गहुम फरीक कुळु सव मिवेनि एवेनि कमे एगे बवे एहि दुआगुतकी इंसानग नफ्स बलिकरियु मुसव अदि ए इम्तिहानुगे मगाम अल्लाह सुब्हानहु व तआला इंसानुन इम्तिहान दे जेसो मगोतो दे मेदुरि कुरवाफवा कमक वाति आदम अलैहिस सलाम ए කන්තත්තක අරගෙන අල්ලාහ් නහි කුරවාෆවා
kamakan aragane won ennamis tawbawe rujuwe anekavis Allah dua kurum sawmu Allah subhanahu wa ta'ala wani kafussawa e algun men na kama nugule kantattaka algun men suwaluko ekamun algun men ekama kambodu hedumaki ei algun men ge iman kama skulum huri kamen no adi e gellum huri kamen adi hama miya ko algun men ga balalama kirti man nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge shakhsa be goto note kale fan zat fula be goto timamen na ekashi ge noa be sual ta kurma timamen nugule sual ta kurma diu ei mi hadis ke tere ge note mi bas pulu ge tere himine den hama ya ko emi ge masul veri kam ga noa kantatta mi kam ga alwana hama balana bay far ilmi gotum ilmu hasil kurma Allah subhanahu wa ta'ala mewani angawa ekamaku bay mihun hame kani ilmu hasil kurmattaka nota hodumattaka emiyaka ege faida nokura akhiratuge faida nokura ilm eba sual kore misalaka adam ge fana iblis waswas tini kihinetto e konguta swaruge nerifawaniko adam alayhis salam swaruge waniko iblis kihinetto waswas sual kufa harfa ka begento nuniya kom wasilati to beno kuri adam alayhis salam habba gefan fariqulu bi kom kala mewaetto kaf baga mihunge nantaka ki kobato emiyuge kutta ge kuleki kobato nuh alayhis salam ge na bani kon lakudiya punto nuniya Musa alayhis salam ge asa kolo evani kon lakudiya punto nuh alayhis salam ge nawa huriha watterege echen arwa enu muriha echse halaku ge danaka magdama gwa bi tufan ga iblis salam bi kongutu mifada sual ta bihum eba kure e sual ta ko echi eguma kunne ma bolu faida take timage iman kamaka visne adi e neguma kum wan gelluma visne em efada sual ta ki hagigatu ga e sual ta nukurumu e sual ta ge wagutto ge ehin kantatta ma awla kam bol sual ta ehmi marun men eba jehe balana algun menge hayatu algun menna gulum muri algun menna behe kantatta ki kobatoya adi algun menna no behe kantatta ki kobato algun menge baje wara boda bisala adi mi kamuge mingadu e baje dene ganna behe kantatta ka no behe kantatta ge mingada ki ei timage hawa nafse visnu timage maslahate visnu ei Allah subhanahu wa ta'ala bawala wa shari'i e shariatu kadalani emihege masuliyate ki kobaka emihege zimma ki kobaka adi emihe ko nubehin jehe kantatta ki kobaka dengama mi nimmalamu algonhama faha kollam beenumwa wara muhimu nugutaya gabe ummatuge mi islami ummai algon menna mi fennani wara boda babawe wara boda nikamati fawa nikama kambodwa tafat eki muslimun eba ule adi waki khas ko algon menge zuwano muslim zuwano mikantattaka khas samalu kame ei nege honu kam hurema dene e warnagalu kame muslimun ge kantattaka medu ahammiyatu kandi ekama medu samalu ekama algon me eba jehe shariyatu mingadu tere mikamuge tere gole emiheka ekashige ba emiheka gulum huri kantatta go emiheko zimmana ganche bay farattaka miwagote ki ragala ilmu nolibumuge sabbo nota malumat ragala saaf nukurumuge sabbo tima nagan jehe masuliyatu no ehem masuliyate tima hawalwata mifennan ehem musawu hagigatu ga nobehe kantattaka behon duko ekanye nunge miha elani kiye emiye ko Allah haram kurabwa kantatta misaragane gen datam mifennan egotu kam misale ngaro jahala nambay
bay befulu mata bay mihun itiraz ko bay shakwa eba kure bay kantatta islami ummen mi hinarugen dairu kubato e dini ilmu eringe simma no masuliyat kun kametto e befulu kurawan kinetto e befulu hadamwi adami wara muhim suwale mi suwal ge jawab gannawani islami shariatu ge nazar hodash komme miyaka wani allah masuliyat hawal dini ilmu erinna ebe fulunna hawal korwa fa masuliyat allah hawal kurawma fa e masuliyat ada kurakama banina me mihunna suwalwe ade mihun ke hisab belwen e mihunna ekam haqwa jaza lebigeta e mihun masuliyat ada nukurani kama bala no nukurani kama amilya dekhi tima amilya e masuliyat negumaki e bore bodu chaliya e Allah haram kurwa fa hemme mi waram muhim nuguta hagigatuga waram boda balan jehe kame mi emi ka zimma nagan jehe kantatta nu ehen kantat den mikura kamaki muslimak ane muslimaka de terega ne deve basta bono nuata ene abukiu nuata furassar kurum mi Allah haram kurwa fa nassu qur'an nassu haram kurwa fa वकी खास को अदि इस्लाम दीन हिमायत कुरमट्टका एकम मसूलियत अळवाफ तिबि इल्म वरिन्ना बेहे गतो बाय बेफ्लो एकमा बेहे गतो एमीहुन हक नो बस्तर रद्दको एमीहुन एच्ची किया फुरसार को बहदात फेले ए अल्लाह सुब्हानहु व तआला हराम कुरवाफा हकीकतुबा एमी मसूलियत नोरन निकम बिस्ना बला इस्लाम दिन के फेहरुन पड़ो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फनुवी आलिम तके नोतम गारी वेरिन तके बैकमी उन दीन दस्कोद दे फनुवी एमी उन एदिगे फनुवी एमी उन दिए एमी उन काफर गदर वेरिवे एमी उन गतलुको एमी उन एकी तफात एकी अनियातको एमी उन लोला दोंदगडो हरा बड़ फड़ा मिकाल इत बैर अनियावल जरीमातक हिंगुम गुसवो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनुन मोगात रिफरात एकलेक फान के असहाब बेकल नदी इस्लाम दिन के फिरे कोड़ एवर बड़ो गेल्लु में इस्लाम दिन मुगे शवो एकमा असर कुरवे एकलेक फान बद्दुआ कुरे एम्मस वंदे एकलेक फान एमियुं गमच्च यूसुफ अलैहिस्सलाम के ज़मान में जो तदबड़ हाल जो हम दुआ करवी अल्लाह सुब्हानहु व तआला की के तो वही करवी लैस लक मिनल अम्र शैउन औ यतूब अलैहिम औ युअज़िबहुम फइन्नहुम ज़ालिमून एमियुं नाम तो अजाब दिन में बस आदि एमियुं नाम तो एहन खामिक कुरमे बस कलेक फान का नोए एमियों न किया न्यावे ए आए मोहम्मद को कलेन फान उनो टूटता वाले उनो नाजिला किया कुराव में दिए गिरा नमाज तो को कलेन फान एम्मस सुमफो अल्लाह सुब्हानहु व तआला आए बावले मुट्टो वाले कामती हिंगाफ एकमको एकलेक फान के मसूलियत नोगे की एकलेक फान हवाल न कुराव मसूलियत एकलेक फान कुरुमेन ने एकलेक फान ओती फोर कोतिनो एम भी मक्कोमे मी कोस कोमे फरात कुम्बस ए फरात की मसूलियत अदा कुरा कम वनी नमा मुड़ी मुज्तमा रगड़ वगेंदान द इस्लामी उम्मत रगड़ वगेंदान एम एगोतुम हमा मी इरशाद अरुमेन न मी फेन्ननी मिन हुस्न इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी मीहा इस्लाम कम रिवेत कम चले हिमेने कम के एमीहाया नोबेहे कंतत्त नोत एमीहाया गुळुन नेक कंतत्तकुं एन एक्किबाव सलामत्तरकम इख्तियार करो एगोतुग एने दुनिया आखिरतुग सलामकमति अदि एगोतुग एने फितनतकुं सलामवसति अल्लाह सुब्हानहु व तआला अरुणमेन नकी हे बसहा हे बहम अमल कुरुमुगे मीहुं कमुगा लेवु अरुणगे दुआयकी अदि अरुणमेंगे मी
evvuma algormenge mi ivvuma ki mi barakat teri ad qiyamet do algormen nan ekamum faida libene ivvume kamuga man Allah levvum algorme duaa ki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.